Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Akiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Akiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Akiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i John, toko 4. Ny nankanesan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no John, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodea izy ka nankany Galilea indray. Ary tsy maintsy mamaky an'i Samaria izy. Dia tonga tao an-tany anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikar, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Ary satria izy sasatra Jesosy tamin'ny nalehany, dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony ho tamin'ny ora 9. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hoso-droko. Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotrona, nefa aho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Jesosy namalika anao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe, omeo aho hoso-troko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fatsakana, koa avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehiben'i Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady sy ny zanany mba amin'ny Bibly no nisotro teto? Jesosy namalika anao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaeta na anketo atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha ary, antsoa ivadinao ka mankanesa aty. Raha vehivavy namalika anao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady 5 ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny, marina izany voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao, ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianao kosa milaza fa ny Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny iray kosa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary nyizay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hoy raha vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia izay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao no izy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny tsiny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izaroa lehilahy izaroa, izany laza tamiko ny nataoko rehetra, izao angany Kristy, dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakao amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny dia ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, ano raby io. Fa hoy Jesosy taminy, izao manan-kanina hohanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, misy olona nitondra zavatra hohanina va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony iraiko, sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana ny sisa, dia tonga ny fararana, indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo ka jereo ny enan-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja.
Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo ijinja izay tsy nisasaranareo. Olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa niditra teo amin'izay nisasarana. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izy rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa nino ny teny ka nanao tambatra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy koa no mpamonjy izao toy izao. Ary rehefa afaka ny indroa andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilea. Fa ny tenan' Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilea izy dia nandray azy ny Galileana satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona. Ny niveran'i Jesosy tany Kana sy ny nahasitrana ny zanakalahy ny tandapa anankiray. Ary tonga tany Kana ny Galilea indray Jesosy dia tany amin'ilay nampidina ny rano divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jody dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidiana sy hanasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety ino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody velona ny zanakao. Ary rahalelahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay naretany. Dia hoy izy taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy. L'Évangile selon Jean, chapitre 4. La femme samaritaine, au nom de Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Et tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Retour de Jésus en Galilée. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il allait déclarer lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Guérison du fils d'un officier du roi. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venus à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore. Das Evangelium nach Johannes Kapitel 4. Im Namen Jesus. Da nun der Herr inne ward, dass vor die Pharisäer gekommen war, wie Jesus mehr Jünger machte und taufte den Johannes, wiewohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er das Land Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kam er in eine Stadt Samarias, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Zwar aber das selbst Jakobs Brunnen, da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnen und es war um die 6. Stunde. Da kommt ein Weib aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun das samaritische Weib zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, so du ein Jude bist und ich ein samaritischer Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bittest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm das Weib, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest, und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser?
Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern denn das Wasser, das ich ihm gegeben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht das Weib zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Das Weib antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und den du nun hast, der ist nicht dein Mann, da hast du recht gesagt. Das Weib spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit, denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht das Weib zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er es uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Und über den kamen seine Jünger, und es nahm sie Wunder, dass er mit dem Weib redete. Doch sprach niemand: Was fragst du? Oder was redest du mit ihr? Da ließ das Weib ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Mensch, der mir gesagt hat alles, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Indes aber ermahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisset. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mir gesandt hat, und vollende sein Werk. Saget ihr nicht: Es sind noch 4 Monate, so kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und seht in das Feld, denn es ist schon weiß zur Ernte. Und wer da schneidet, der empfängt Lohn und sammelt vor zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da schneidet. Denn hier ist der Spruch wahr: Dieser sät, der andere schneidet. Ich habe euch gesandt, zu schneiden, was ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus der Stadt um des Weibes Rede willen, welches da zeugte: Er hat mir gesagt alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bliebe, und er blieb 2 Tage da. Und vielmehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zum Weibe: Wir glauben nun hinfort nicht um deiner Rede willen, wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland. Aber nach 2 Tagen zog er aus von dannen und zog nach Galiläa. Denn er selber, Jesus, zeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Da er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die gesehen hatten alles, was er zu Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals gen Kana in Galiläa, da er das Wasser hatte zu Wein gemacht. Und er war ein königlicher, der Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus kam aus Judäa nach Galiläa und ging hin zu ihm und bat ihn, dass er hinabkäme und hülfe seinem Sohn, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht.
Der Königliche sprach zu ihm: Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinabging, begegneten ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen: Dein Kind lebt. Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es um die Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Da es nun das andere